Raporo ya WeTrack yagaragaje ko u Rwanda aricyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite internet ihendutse, aho nibura gigabyte imwe igura 0.56 by'amadolari y'Amerika. Ikoranabuhanga hari ibintu byinshi byoroheje kandi bitandukanye n'ibya kera mu buryo bworoshye. Turi mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage baravuga ko kugira internet ihendutse byatumye babasha kugerwaho na serivisi nyinshi zikoresha ikoranabuhanga nk'iza leta, amabanki, iz'ubuzima ndetse n'ibindi. Urugero nk'ibyangombwa ntago tukiruka tujya gutonda umurongo, uragenda ako kanya ugahita ujya nko ku irembo ukagenda bagahita bagukorera. Washaka nk'ibyangombwa bya resepase ntukijya mu tugari cyangwa n'iki, uragenda kuri internet ugahita wishyura utiri utonda umurongo, bigatuma n'akazi kawe gakora neza nk'uko mbese nturi gukerera. Abantu benshi basigaye bagurira ibintu kuri internet, hari amasoko menshi yo ku mbuga za internet, abantu bagura ibintu mu Bushinwa cyangwa no mu Burayi, muri Amerika bakoresha internet. Abakora ubucuruzi mu Rwanda nabo bemeza ko iri koranabuhanga ryoroheje akazi. First of all, it is helping us too much. I would like to tell you, Nibyo ikoranabuhanga riradufasha cyane. Abantu bakunze kuza kurira muri iyi resitora bakunze kwishyura bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga. Bamwe bakoresha ibya Beka, abandi bagakoresha Spain, abandi bagakoresha mobile money. Biradufasha bigatuma habaho n'umutekano w'amafaranga y'umukiriya ntabe yakwibwa. Dr. Ngenzi Yusuf ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda muri koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Avuga ko ikoranabuhanga mu Rwanda riri gutera imbere mu koroshya ubuzima bw'abaturage. Icyakora agaragaza ko hari ibikwiriye kongerwamo. Riratera imbere, ntabwo rigeze ku rwego twifuza, ariko rimaze gutera imbere mu by'ukuri. Namwe murabibona, muribuka ijambo rya His Excellence avuga yuko muri Transform Africa yabanjiriza y'ubushize yavuze yuko twifuza yuko ikoranabuhanga ryamera nk'ukuntu dukoresha umuriro w'amashanyarazi cyangwa se amazi mu buzima busanzwe. Internet rero igomba gukora nk'ukuntu ikaba ari ikintu cy'ubuzima bwa buri munsi, ubuzima rusange. Icyo dukwiriye kunoza ni ukuvuga ngo dukwiriye kumprovinga mu byo dukora, tukabigira byinshi ku bantu benshi ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, noneho kugira ngo wa mubare wiyongere w'abakoresha rya koranabuhanga, noneho gahunda z'iterambere zijya imbere. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose tugikore mu buryo bwa smart. Imibare iheruka ikigo gikwirakwiza 4G mu Rwanda, KTN Rwanda Network, igaragaza ko mu mwaka wa 2017 warangiye 95% by'igihugu bigeze mu internet ya 4G bivuye ku 8% mu mwaka wa 2014. Imibare y'urwego ngenzuramikorere RURA nayo igaragaza ko kugeza mu Kuboza umwaka ushize Abanyarwanda bangana na miliyoni 6,149,425 aribo bakoresha internet. Muri iri tumanaho ryose telefone zigendanwa ziza imbere kuko n'abazitunze biyongereye bakagera kuri miliyoni 9,769 bangana na 82.1%. Didasi Nibizi Flash FM.